Keblai pi barot na Don Bosco Media Network, yuan rak syapi ki KHUBOR NIAM kejela jang ketayo balai jong benai Lber arjar arpusan. Kimat bakongsan hakani ketayo kilong, mi seuwe uling do hajalan yam nongston nasional mauklam. Yo yeng menit mai kabalang umkti ha ke Diamond Jubilee. Yo nongelam bethamai ke Singrang ba Maulasnai parish. Bat hunjurut kilong kami rambrai hadin ke seminar ba arsi. Bat mintangin pa syaki KHUBOR bakang banyak. Kalalong shisha kabala isyong kun syong blay. Haduk kata-kata, ha kaba kiriunget kabalang Catholic kibani ki parish beper jong kejelan yam nongston. Kile tuut deki hajar ngut ha kesengi pen kentang lingdo so blay ya udikon Dominic Mirthong. Ya kabala pelong ha Mother of Compassion Mauklam parish. Ye katai kejing pen kentang lingdo soblay lepelong Hamadan School Don Bosco Mauklam. Lasdang ye kejing le niam da kejing yat procession bat udikon Dominic Mirthong ula puli ye ke gospel. Hadin kata lingdo saat jong kejalan yam nongston Most Reverend Lber Marwen ula ai kesneng ke kraw bat ula parya ye ke ketinu blay bat ula pen kentang lingdo ye udikon Dominic. Ulingdo saat ula batai sani bat syai kedar ye kejing mut bat jing kordor kejing long lingdo. Uling dok Catholic ne upadar ude ubri ubala syajit hau blake. Ubala puli la syah hikai bat ubala penkentang do bishop jong kejelanyam. Ude ubala thung do bishop pan syakri ke balang bat ya ke kenhun balang jong ublay. Uling dok ude ukpa mensim ubayalam yaki briu sya ublay bat uba em kat kum kejing hikai ujisu bat ke balang Catholic. Kini kilong kat tu kat ni ki kamram bat ki deiti jong uling dok. Ningkong ude ban long ubri uba em sengi ha kejing duai. Ude banyalam yaki briu syajan jong ublay. Da kebasam yaki sakramen kamtam ude unong kenya ban penmentai kemas bekut kebor balaai bat hukum da ujisu ban sam yaki jing ba mensi. Ka Eucharist bekut ha kiriu nget ha ka jingyat lenti jongki ha ka jing hangnia slaper thai. Uling dok saat ula batai syai. Amdan menu-menu bala ban penlong ni ban kenyai kemas bekut klem da syak pen kentang hauling dok saat unong yok bentah ke jinglong apostol jong Yesus Kristus. Hadin kesneng ke kraw ke ying ke semling ba ki kemi ki pa uling dok thamai ki lepen pong ya ke khor ke kriam le niam shwaban kiu sheduan bekentang. Uling dok saat ula penslet ke umpniang bala kerku bat ula bu elaki keti hakli jong uling dok bethamai. Ula pen kam tiru ikitiar bekentang ke kuri bat ukupu klem tiat ki ban lej ha ke kenya ke kriam. Uling dok thamai ketika sengi ula pedang ye jing terwa kat bai ke jing le niam ban kediak kupu ban kenya ke mas bekut le pendap da uling dok saat Lber Marwen ringkat ke jing snok ketilang bun ngut kiling dok soblay. Ha ke jing seng nok pai sengi uling dok baningkong bat bethamai na ke parish Mother of Compassion Mauklam. Ula penyat ya ke jing mani sakramen. Bat ula ai ke jing keren, bat jing kerku, ha ki pat jong blay, ha ke por nok pai sengi. Ha ke ni ke sengi pen ketang lingdo, la don langru Reverend Padar Ansem Nonglang, Vicar General, Reverend Padar Juby Matthew, OFM CAP Councillor, Reverend Padar Nicholas Mayong, Parish Priest, ki wei pat ki padar ki sister ki brodar bat ki hajar ki pat riunget ki belawan ban saki da ke jing shithem bat jing shop mensin ya ke ni ke jing le niam bekentang na ki parish jong ke jalan yam nongston habala dablut ki jing le niam baro uling dok thamai ula ot yu ki kum kedak ke jing sngongu yu play bat ke jing kemen ha ke kenhun balang Catholic baro kawai Uday ulang dok Catholic le kepada uday beriu di tongeng beriu ubah syajit lau uday beriu ubah uday lasyak hikai bat ubah lakon kentang ordination dan bishop jong kejelanyam Uday ubalakun dau bishop ban syakri ya kabalang bat ya kekenpun balang jongde. Ulendo uday upaman sien
Uba dalam jadi beriu syauble. Baru kaim katum kajing hikai jong ujisu. Bat kabalang Katolik. Kato kani hikam jong ulendo Katolik. Bani kongwe ulendo Katolik udai unong duai banyalam jadi beriu hakaban syatri yang beri. Udai unong pinya jong kamas berkur. Balimba kani kajingkan kentang lu udon balik kapor ban penong dia kajingkinya jong kamas berkur. Bansam ya kayu keris berkur hati pat jong beri. Nama kondom ubala ban penong balik bantinya dia kani kajingkinya jong kayu keris kamas berkur. Klem kajingkan kentang lendok. Nak tergabau ini lendok ulong utang. Kubani konge banten benta jadani kajingkinya kabau jisu lakunya halukan bari naga benta jongi bat ulendo udai uta unong sam jadani kajingmaya ha kajingkim jongi ikun jonglei hatani pati. Aku koblei beremportam koblei nakon cukup. Me balong daklong berketunai jong kaburam berketandong beriuman beriu. Me balong unong sambenta kadunong tekerhai jadi jingayai barohar. Nami nauba kapertei mariang kami. Nami nauba kieke baru kine bakiskem. Nami uba bu batun kaki kerdan boker ya kinangni nong yarak bakepang. Jong ukun jong eu Jesu daga bor pakai tiar musim berkur, nang ba embut penong kur longdo yau pa jombe nadu kajutang balim alami ikam balaseng balabu daga nyam kerkom jong kajing kenjablei. Nagerpat yakipat ringet baro baduai halakamansia nak benta ini berasyaci. Stem bat nabai, roh blade titan lah. Balas kang dia kini kakam, kalau hati pun pendek janai. Why how blade power nanggotam, roh hek kenai di cengai ni, bagi jingkat tu jumbu, alor uneu syakri jumbu, ubah lasyaci naga bentar kakam lendok so blade. Balasak kentang ukuk dakabor jom kaburang agan iko ikmikik pa jom balasak kentang pinpensat yakiki jom kung kajing konkret suar uling dosa pinpenslek yakiki jom dako kadak kabakan i mengidot kamar abo ya kajingnya kerja Terwal pagu blay, ya kerapi terwal hau blay try tenrak, dapat kat pada seluruh hai ya kabakile, dan ya de dor ya lade, bahkan yang kalpam kabaki pendak, bahkan ya de dur ya lade cimin, ha kajimaya tadi nau kris. Hei ko hendan ku para tungin yak men ngiliarisa tungin yak thap tilang baro lindo so blay dominate merthong Sabah lindo sa tuntiang merdodo lindo so blay berkemar berukit kokit yang jauh nengkat lindo baro
berkuat pada kabor undi panusumar yaki bapin buk penkuat penkentang yaki pat Kristan bapin terwa yaki jingtinya kautlay kajing penkamti ya upu batkawan agani kapor uling dosa unsa penkamti au balasya penkentang ya upu batkawan kajing penkamti ya kini baroa kadai kajing ai bor jululing dosa ban kinya ya ke Eucharist kumbau Kris ul ai bor ya ki apostel akamir thawai bakhatu Topyang ya kajing terwa paru blay ya kabapi terwa hau blay prai tenra dapat khad pada seluruh hai ya kabapi le tanya de dor ya lade batanyam karpam kabapi pendak batanya de gur ya lade cincin ha kajing maya kajing nau Kris hei ko hanman ku para tungin yak men ngiliarisa tungin yak thap tilang baro Lindo soblay dominate merthon. Kabau lindo sa kuntiang magdolo lindo soblay do kumay. Bukit bukit yang yun. Nengkat lindo barok ibedon. nakani pribaro namakani kalong kametsonga ya kaban aiti na kabanda jongki ha kejut karukam indala ya bam ulashim ya kuri pagkabayu yang gede ulay ya kala kisendran puang toshim batodi nakane kibaro namar kane kalong kakuri dong kasnam jonga jonga jutan berkumai berpam cukup ya kaban penmi na kabanda jongki na kabanda kibapun na kabanda kecimah ya kipok toleh ya kane panten mau jangan Soalan kian semua belai tak akan ni seperti saya akan semua sini. Kumlo ni di banglong. Kita semua ni oblay ne kita pelat oblay. Baik yo kau oblay. Ubah yo cepat. Kalau tak pernah tu semua
bat on pai bat chau jisu lo den wan ele tak ngai ut anda ke jing bat ila kat chau jisu a ka jing ji ko ben ko para shibun ba yo jing tu na ublei shibun ba jing ei ba we ke rawai ho ji wat lang long ni tok kiwa kiwa duna Andrei jisu suklet ini bukan mau ini berabar batum di no ini margai ele bunsin mangi de mangi ba ino ayu de mangi baranda tu bukan ko kara pun kuat itu sal kuwe biar no samaya abang yo jumpa tolong letan dem mat jisu bat panero ya jisu bukan ko kara aga jinge mungkin bunsin abang ipang istom ni kenal you play ba untuk kau pengkian ni abang isian di sini jar ni kenal you play Andrei dan lagi apa sih buat bensin ikat aja tu human tu para agar nak korban tu bang etep kali nak kor bagian jan sa play kali nak kor berkusan ya kan sa istom jisu kali nak kor bagian jan sa play lembag tu dua cuma adil aku tokolan kuhuman ko para tuminam long kung tag namut ibla kreator igasung gai ibla kreator ye jusu do oblei ubra isnegi ibla ma ko kila kila jumi ibla ku do ini hendai in long barabor iba yaisu kumta umong somaria uba juga isu barabor jusu enda udah jukot ni duai kuhuman ko para pan jingi ei nau jusu ba unyate jingi ei korji Indong berbor ikut Kristen dibacangai, ikut Kristen dibaca berbor, naga susu dibaca berbor susu yang oleh atas ini. Nangba indong sisa ikut Kristen dibalong inubut, basisa jauh Yesus. Ublei udah ini iwik ini roh Yesus Kristus.
Habala daplut kijing le niam baro uling dot thamai ulaot yu ki kum kadak kajing songu yo blay bat kajing kemen ha ke kenhun balang Catholic baro kawai. Kung sa ganyan, dahil dia. Ang kaporyo bali, ang rema na kasipat, kumapagturang. Kasong kabarit, kajayang dia kabarit, kasuntiw mahep, kamremdor kasuntiw. Takti sa lugar ka. Kublay siyon. Kublay nagpi, ang rema kajing takti, na kublay i. Takti, ano ba na ba? Takti. Mungkin pagi ini dari pagi tangan lo tidak pernah mengawan di father yang ayo pergi di kerja semua. Ini bapak pada temai. Bahanin ini lada dan mano bantua pemahawan lo. Lada dan subhanallah ai jadi ayo jumpi jaga baik pada risyam. Labu kasatri hantai subhanallah ai. Kabalang Catholic Kti Sub-District Roy Parish Maubri hakis ngiu blay kat nru terik Lber kelepen kut ya kejing rakhe Diamond Jubilee leni kejing dap henru paus nyam jong kabalang shnong. Hakini kesngi kabalang kele kentang ru ya ke ying meni bethamai balatai itenat baha hakini ke shnong. Hakamas bakrau balapen menta the Most Reverend Victor Lingdok Ulingdok saat ke Jalan Yamba Shillong balasenran the Reverend Padar Balestin Malbanyang Parish Priest lashiminta de ki hajar ngut ki pat Catholic ki balawan na keleng gishnong na kini ka parish. Hakapor no sngi Reverend Padar wat baha walang ulapenya ia kelek niam mani sacrament. Kumban pin ken mau dei house nem kat kendai span rupun riu lasdang ya kini ke balang shnong ha kti de ki sautli ki long yeng Catholic ki balawan ra ya ke jinget ni ki yeng trep ki syong kisa kat banang yat kapor bat nang telun usnem ki pat riunget ki lanang roy dei house nem arjar kat sau ha balaraki ya ke Golden Jubilee ke jingdap snem sanpau ke balang shnong kti ke la roy stet ha ke jinget Menta ki ying jeng ki pat riunget Catholic ha kini keshnong kim duna shu ya ke shispa nyau pau ying shajrong. Lepenwa ya ke lek men Diamond Jubilee de ki cultural program ne ki samla jeng ki balang shnong kini ke parish. Beli kini ke mani berkertua kini ke mani kini ke fi ai mu play baca barang.
Baru keladur Ahmad Jogi. Ahmad Jogi kating sai kum kesui. Bagi jain Jogi kali kalang kum kesui. Barakdi lapau ki Moses bat Elijah bat Yekren batu. Kau betul sulang kau kisu. Putrai ke bha bagi sak handi. Dan lekwa ke thau handi lain di yang krep. Kau jadi kau yang Moses, kau yang Elijah. Kau dah keren. Hakmi orang pernah letak itu. Kau yang sur dan orang terong. Udin long pun bagi juga yang bangsa sobah terus ngap je. Bagi seorang segawi kadi, dalam tutup hati tahu berganting head. Ada justru lawan berlakta iki wong. Tuyang joy, bat septi. Kenapa kerja lagi kuat? Kip seperti yellow laitan jauh justru. Bagi nama dia dulu, justru lagi jongi. Wajibku halo kadi kecil ipau. Tadna lapan ipan pun real. Kakos pelutrai. Nah, kacing itu nak bertakasi ya pi barok di dalam kacing zon kali kayu mani. Nak try pi menjur kali, menjur na, menjur. Takti jam kali mani. Tak jam menjur. Kali mani kacing na. Kalau kejidon kayu mani hangi hasilong keti, katau ya kejidon cukup belai berkat pagi. Kayu mani lainnya ying mani, kaying ban mani, mani no jauh belai. Lembah kejidon kani kaying, tapi tenang. Kani kaying mani kani harap keti baro, bantik jauh belai. Ban ik yo play, ban sekri yo play. Kali kali mani kasalong kala, ban kendu ya pibaro, malah kapor kali mani. Ban buailan, ban manilang yo play, ban yero lang yo play, ban petpol ya kamesim tietali, mesim je, mesim jama kebi, kau kali mani jompi. Nama kata lainnya, yang kayu mani cing tuai. Hangi piaman tuai, ban pan uplay cing kerku. Nama kata kayu mani kala, ban pan cing kerku na uplay. Halor cepi paro, halor kesidong nakau, halor kebalan keilan salah. Kayu mani kala, banyuak sibut tiga niam, sepagi sakramen, sepagi cinglan niam prepare. Na kani mani sayo jika ya kaki cuplay ya kaki mensin balik ba kani mani or suspend keladur ya pi baro way banam long kumju man ko hak keladur saka jimbha saka jinjalai saka ji play saka ji way pa lemba kani mani kaba ya kani mani laina ha kajinya dah jom kamaria kanong yara Pakistan. Kei kani kamaria kami rap Pakistan. Kali kami jom play. Kali kami jom play, kami jom kabalan, kami jom ni baro hani. Na kamaria seyo sibut kecikai. Kamaria kalau hoi jom play, habawangnya maupun penahaka, bandong kami jom play. Kau benar, hakmi ngalong kasekri utrai, dokan lohanga kakul kaktin kababil ai. Nang tasmat kabaria kelaya ini hadu betul. Kabaria kelaya lang bakabalan, kelaya lang bakibri barok dipanggil hau blek. Kabaria kelaya kakimi jom kibasyan jenjah. Kamaria kini jauh kinompok, mengibaru ada nompok. Kamaria kini kena side kena rap, dia hidup berdoan kam.
pet Clara, Clara cuma yang kena sepet. Hak po bagaimana armet. Kalau lek apa kana, nampak kaji kawai syukurin. Hak po bagaimana kalau lutno jayu. Dari kemaria kebalai kadi kaji guna. Kalau mari syukur, kon timban wansyu. Bakal orang yang senang, saleh kapal orang yang pi. Wayu jisu senang. Pendap yang kini kini kerak kepahe. Bak berdeng kata kaji kawai. Kalau nang kemen sisu. Kaji pahu juga bak kadi kata kawai. Pemaria kenyarap perpon. Yang diberi di pasien jenja. Syar lanot. Kalian dah perpon. Yang itu di banyak hakka. Kemaria kenyarap perpon. Di pasien jenja. Syar jenja kaji em. Nama kata kemaria kadai Kristen baca naitam Gabriel berpondal pop AAUM. Daitan kemaria banyak dengan pop lehi, dan ke pop original set, ke pop tenran dan ke pop banyak hirum dan. Balik, ublek lomon kesal kepang yakam balong kanong kablei kanong penim lem utrai Yesus. Debidan pop go Pakistan umti. Pilayo kanu yada kebapak kahat berjanai tam banyak daya pi lemba kani kayi mani hangi haum kiti. Ayu yo play baka Maria kan sa yang tajuk pi. Hagaba kapau keleng pakai ko kuno. Duai nagabata kacikala bamot pinompo. Duai ni. Pandai bor ke kalau bor ke nampak lembaga jingan sai pandai bor ke Maria. Dengan ibu yo play nagabata kacikan jangani ke Yemani bak ke jingan sai ke Maria kanu era di Kristen. Community kecingkan men bekul kecingwan pat unor penem jemi uci sukre Kajin surcana ayafi, buat banyak kipop cumi, Henry kajinnya juga parang cumi, maka kajin pun cumi, tu ay kena kajin sup jisli kawai tekon tamon cumi,
Mamili Basensha, Junam La Junam. Kajing Sutrai Kandan Berbore Kabati. Dongin Apel Paul ya kajing Sutri ya Bakriya. Kesenjuk Sengrangba Catholic Maulasnai Parish, Galajit bat penskem ye kinongkit kam bethamai na kebentalai snem arjar arpusan hadu arjar arpupra hakajingelam jong ba Paulus Mujai President, ba Peter Thongni Vice President, ba Balajit Stand General Secretary, bat kidkot jangke Executive Committee. Lepen skem ye kini kinongkit kam bethamai da Reverend Padar Sebastian Karmau Plang, Parish Priest but Spiritual Director Keseng Rangba dah kejing kentu ken pam pat dah kejing duai kerpat kerpang na kebenta kinongelam jong keni keseng. Kinongelam Seng Rangba na ke zone 7 kipa kentup yu ba Niki Kartang Mau ba signing S Nongbri bat uba James Bond Jana. Ye kini kinongelam bethamai legit haka 15th annual meeting ke ba Arsngi Parish Maulasnai. Lepen wai no ia kejing ya kenduk ba Arsngi jong keseng Rangba dah ke ba penhiar kendau ya ke lama jong keseng dah Parish Priest Reverend Padar Sebastian Karmau Plang. Jong ketingan kemau Yesus lakladur halo new room ha kejing renang jong dilaimut kesendan jong Yesus ta Petrus Jacob dan Yohanes kemarin kesini jong dikela kumut ublai ukhat uwe dengan piwai konman kupara bakum dikun jong blai Gideru bandon kata gejing saya skan hakbo jong blai balakot dengan piwai sa gejing telah kumut Gidei belong Abraham Balaroi kata gejing saya bak gejing kerenang bak gejing skan
How Blay Ubalakulau Yau Wat Nada Undan Kun Hagerta Kabraya Wahana Gumta Itu Habau Blay Kumanya Sore Jupli Inap Pan Kitkia Patan Dan Nadi Hakani Kakam Na Gumta Boram Blay Na Kabak Milati Yang Bainam Na Blay Om Nagimbil Tulai Sidam Nagbentu Batan Tenfam Batan Pislur Yang Kiparang Bak Pantim Pantersiam Natalian Panjat Selang Katung Dijingkai Babdeyo Nakabalang Katolik Kaseng long kami parish ramrai kalau pelong ya ke seminar ba arsngi haka katsan bat kat nri trik Lber ha parish hall.
Ya kini ke seminar la jupelong man usnem ban yarap ikilong kemi ban sngau thu khambha ya ke kerdan long kemi bat ki kamram jongki. Menta ke snem ke phang pedeng jong ke jingi kenduk lang kalong. Balai kun pilek kumni. Ukpa jong pi bat manga nilawat ya pi. Ya ke bala sot na ke gospel kat kum Lukas ke lenong ke baar ke dekat ke basa pupra. Ladon umduna lai spatam ki bawan na duk ke sengi satjan bat ki spangut ah ke sengi ublai. Lasdang ya gani ke seminar da ke jing penher ke lama jong ke seng da spiritual director Reverend Padar Barnabas Im SDB ha ke jing senran jing kinong kit kam jong ke seng bala lam khamat da ke kong shidalin nong lang bat ki weide. Upadar Barnabas Im ula ai ke session baro arsengi halor ke te ke phang. Kilong kemi kiladap da ke jing kemen bat kita sngau hun hijrut ke session baro. Kakin hun youngster of Jesus na parish umden kalawan ban pensyong shitling ba ke jing ruai bat jing duai jongki ha ke jing mani sakrament. Ha ki program lek men por jan mit kilong kemi kila shimenta bat pen i ki sap ki pong jongki ha ke jing kop ruai shapang ka Maria thai seti bakut. Lepelong ru i ke jing kop talent show ka balepen bernya bat penyak nya i kilong kemi ha ke ni ke jan mit. Lepen kut ke seminar dah kemas bekut bat ke jinggerku bala shimenta de ki long kemi dah ke jing riu blai. Kilong kemi long kpa ka balang shnong Catholic Sopodok Sub District Umsning Parish kilas dangi ke seminar ba arsengi arpuar bat arpulai terik Lber hasnong tudok umsiang. Hakini ke seminar lawan ban ajing hikai jing sneng jing krau bat jing batai the Reverend Padar Edwards den Assistant Parish Priest ko umsning. Ki katekes ki belawan ban shimenta kilong babu Brixius Lingkoi bat ubabu lum lang barim na umsat sning Sub District. En penkut ikini ke seminar ha ka arpulai terik Lber da kemas bekut ha ke bor shipau bejemin step. Ya ki mensim ki juni ai do ne mensim un pen im su yangi jingi kebaskam jingi kebasyalan ke ba ngilapan yoi te ko ramba abi te bakor te ai ba kedo jing wangi osngeu kan pen kan mau ini ba ni haban ino ya ke legacy ya kata kaspa mensimro tang haka theory Henry haka praktis jauh mat ngai dalam kijong kikmat ya kejing pai donut tu kekemi tu kami damen sisingi menin mo bubuh do menin sisingi lagi wah wong aino kini kikun juki sawut balai ba ni haban ya ilang ba kene ke jubili kadau kalong ba
bang ini ojing map, ini ojing snake, ini ojing penjam. Tekidon kini gibai ongki indulgences. Menta omdon subahikai sepagine ki indulgence. Bat da kini ki khubor ni lapoi shi ka bekut jang kini ka thup khubor. Ni ai ka jingkit bok ket riang ni pi baro, bat bapindon ha ka jingkot jingkia pinchat pinklan. Ni kerpat ipi bala dadon ki khubor baja ha ki parish ni gishnong jang pi, bapinpa na pentep shingi ho teu number badon ha ka screen jang pi, kenang bengindang la ban penni man katayo ki khubor niam ka jala. Keblai shibon oblai un kerku yapi.